Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, Mods and Wat, Trónónama, Fáiltear Ashwig, Gaeilge Weekly, Fáilte Huig Agron, Céad is a Feabhas, episode 120 in ya. Lumsa Liam o Learn Irish Online. You know the rigmarole by now. Thon rigmarole Irol the saga vanish must rule gominchiv éisteacht gach seachtain leis on bud creile. The usual formality is hun tús a chur leis Anseo. Ach, an tachtan seo tá mé actually géirí tús a chur leis Anseo. Sa bhealach céanna a chur mé tús leis Anseo an tachtan scatte. Agus sin le mearú beag, so that's just with a small reminder, gohfuil man si géirí mailbag edition gen fud creile a dhéanú an tachtan se hugan. So wants to do a kind of mailbag or almost like a Q&A edition of the podcast. Wants to do one of those next week on episode number 121 Agron Céad is a Feabhas hín. Míle builchas le gach duine a cheol rudí isteach hana féin. Big thank you to anybody who sent in stuff already. Tá mé géirí follamach trí were good refushed agus trí were good teachtarachtaí through your messages and through your emails. Want to find out cén fá a bhíonn sibh ag éisteacht le Gaeilge Weekly. So why you guys listen? Cá mín sibh ag éisteacht le Gaeilge Weekly. So where you guys listen from? Is cuma má tá tú with a chónaí in áit fear ladránach in air quotes in Lorne hair. And so I don't care if you live in a really kind of boring, in air quotes, place in the middle of Ireland. No má tá tú Houston shins na Himalayas. No má tá tú nilsam a moille faoin tua in Argentina. No má tá tú sa Panama Canal. Is cuma. Céanát, just tá mé géirí follamach céanát a bhíonn tú ag éisteacht le Gaeilge Weekly gach seachtain agus conas a bhíonn sibh ag éisteacht leis an seo. An mín sibh ag éisteacht agus tusa a muo siúlóid le do wadra an mín tú ag éisteacht ag tmáin isteach chuig na hifiige chun tús a chur le lá ibre eile an mín tú ag éisteacht le cara leat an mín tú ag éisteacht nilsam. Beidir agus thosaigh dul a chulla an bhfuil mé cómh le dránach sin go bhfuil tú an dul a chulla le mará siúl sa chúra. Is cumlum ach tá mé géirí na scéalta a chostal webse I gcónaí tá mise ag labhairt faoi me scéalta hain on bud creile. I'm always speaking about my own stories on the podcast. Ach tá mé géirí we're good scéalta a chostal agus go háirithe we're good scéalta agus beidir we're good ceistena. Maybe as well your questions module Gaeilge Weekly module Learn Irish Online. Ach níos mó na aonrad le Gaeilge Weekly agus a bheith ag éisteacht le Gaeilge Weekly gach seachtain. An bhfuil tú a géirí scríomh seach. Do you want to write in? Moille manis gúil mé ar an radio I written an ócaidí nó ar an telefís I written an ócaidí. I feel like I'm on 90s radio or 90s TV. Saying, do you want to write in? Is féidir leat dhéanamh ar an rifus liam.learnirishonline@gmail.com. So the punk just means dot in Irish. So liam.learnirishonline@gmail.com. Teachtarachta ar Instagram ar Learn Irish Online ar Instagram. Agus freshen rinne mé jarmid a rá an tachtan sicáte. I forgot to say last week, má tá tú at the wall ar Patreon, if you are a Learn Irish Online member on Patreon, is féidir leat teachtarachta a cheol chuigam an sin, no freshen trochtaracht a ágáil ar an episode show. You can send me a message over there or leave a comment down below on this post or any post for that matter on the LIO membership. So sin on housekeeping lahai an tachtan seo. Agus ag labhairt faoin tachtan seo. Jesus lads, tá mé gnóthach. Tá mé fíor gnóthach an tachtan seo. Ceapam hart ar 5 nó 6 seachtain ó hin. Rinne mé agrán dar bhanam níos muile. No beidir actually dar bhanam an friends of beag agus ceapam gníarna mé cúpla ceán actually ag labhairt faoi seo. Did a few kind of speaking about this. Agus bhí mé labhairt faoi, bhí mé déana a bhuireacht, beidir just gach rud a dhéanamh níos muile, agus just é a thógáil go bog beaganí níos mó to take it easier a bit more. Mar bhí beaganí burnout agam agus beidir ghfuil daoine ag smaoinmh tá tú 2 blianas féthe díos, tá tú with a chónaí sa Spáin
tá postínta agad post a níon go mór leat, ag bheith ag mún in na Gaeilge agus bheith ag déanú podchéiltaí agus físeánaí cin fá a bheith burnout agad. Tak fós tá lán rudaí ar siúla agam, okay, yeah, it's more an privilege, dumsa, big privilege for me to be living in Spain. That brings its own challenges. Ag only tá mé ag oibrú im Díreach. I'm always operating in my second language or my non kind of native tongue. Anseo, ag only tá lán rudaí le déanú agus maidir le beidir cunra le haon orasán na contracts for the apartment agus sin. Ag dulg jint in a seo hun rudaí a sortal amach le mechánacha going to this person's for my taxes. Anois, tá mo cholacht tain agam, and I'm very grateful for that, for having my own company, Learn Irish Online, and to be able to have so much freedom hun an méid saoirse sin a bheith agam maidir le sin, ach le saoirse tagan a lán dúlgas. So with freedom comes a lot of responsibility freshen agus tá mise mar mo bhaintear hain agus tá sin deachar agus tá lán rudaí defriúla Learn Irish Online tá Patreon agin tá Speisialta agin tá podcréile Gaeilge Weekly agin tá agraní sa bhreis bonus episodes ar Gaeilge Weekly ar Patreon, tá YouTube, tá Instagram. Caith mé lán rudaí a dhéanú le AI agus ChatGPT le rudaí a bhfuil mé ag obair orthú with different things I'm working on as well. Bhín mé go rith an támar fad tá leat marathon agam ag teachta níos ag gan caiiciis in 2 weeks time of a half marathon coming up, even less than 2 weeks time. Now tá mé ag déanú staidir ar an Dális, I'm studying Italian. Bhín mé ag dóidir agus an Spáin, cúpla seachtain ó hin bhí mé an éireann an cuairt hort ar mar chláán. By me an éireann a ríis ag Jeremy na nullag le haid an nullag. I'll be there again at the end of December for Christmas. Agus caith mé na hetil si sin na chur in áirithe have to book those flights. Agus is dócha mína lán rudaí ar siúil agus ar an episode sin thart ar mí nó gábhí ó hin a month or two ago in that episode. Bhí mé ag labhairt faoi a bheith dul níos muile kind of going slower agus ag buint tanmhas rudaí agus ag cuimhnú ar cadatá tábhachtach agus ag déanú dearmid ar na rudaí nachhfuil tábhachtach agus is tócha rinne mé is sin ar fra cúpla seachtain ar fra mí nó beidir 2 seachtain agus tá mé tar éis neart tarbha a bhaint sin. I've really benefited from that as well. Ach just an tachtan seo margheall ar cúpla rud tá mé an a gnóthach a rís. Agus is dúchlan mór is tócha. It's a big challenge. I have a lot of stuff going on this week. A lán rudaí maidir leis an obair, kind of full work schedule. Agus chomhpháirtíocht sin caith mé bualadh le duine an seo chun mechánacha a sortáil amach. I'm in the middle of kind of meeting someone who's going to help me sort out my taxes. Agus caith mé rudaí agrú le haid an nullag. I've organised things for Christmas agus ag fiú arás ar éireann agus an mai mé seo le haid íthachan bliana nó in éireann for New Year's Eve here or back at home in Ireland. Neart rudaí maidir le mo chuid rithe freisin my running. Agus an leat marathon atá go méid teachta níos agus an sin rudaí beaga agus le bín gá rang I dála se agam in na seachtaina. I have 2 Italian classes a week that I like to go to if I can. Jenna Tuntal agus chun freastal ar na rangana sin má tá mé géirí. Agus just thug mé faoi deara a réir nó beidir an tachtan caite fiú, mar tá sí an tachtan caite agus an tachtan seo tá mé an gnóthach agus iní sin ba sé ceart lór an chuid eile sin bhlín ba sé ó bhhad níos éasca, ba sé ó bhhad níos ciúna, ba mé críicnú Gaeilge Weekly le haid an bhlín ag gan cúpla seachtain. I'll be finishing up Gaeilge Weekly for the year in a few weeks. Around 10th of December I think will be the last episode. Ní bhaid mé ag déanú an méid rang an a céine by rudaí níos tranquilo. Bhí mé an rá an sin. That's maybe shows how many languages I'm thinking of or kind of running about speaking languages to different people. Like labhairt teangacha agsúla le daoine agsúla ach ba sé níos réithúisí agus níos ciúna, so it'll be more laid back and quieter in terms of kind of sorting out some administrative parts of the business and of my life. Cúpla rud ruarchánacha maidir le mo gnó, mo cholacht agus chomhpháirtíocht sin ma héal.
go generalta. So tom gan óthg agus ní mar rohórtha faoi sin. I'm not too worried about that. Ach rud amháin a thugam faoi deara. One thing I realised nuair bhíon seachtaí cosúla seo agam ná níos mó ná aon rud eile tá an trid nó ní trid ní maithlam an focail sin ach tá an stracailt is dócha ima héine. So the kind of struggle is against myself and I'm kind of in competition besides in miocht ima héine against myself. Agus níos mó na aon rud an dúchláin atá os mo chóir. Níl sé actually chun na rudí seo a dhéanú. Tá is agam go bhfuil mé chun seachtair mar hampla dé sahar an tachtan seo nó dé dhaoine an dear seachtainna go bunasach. I'll arrive to kind of that this weekend that's coming up. Seans go maiid dosa ag éisteacht le seo ar an dear seachtainna ar an cúgu lá nó an séú láid ag mína sauna the 15th through 16th November. Agus by gachra Déanta agam níl mé chun cailóach ar aon rud, I'm not going to miss out on anything by gachra cearcalóir. So níos mó ná sin, an dúchláin atá agam, the challenge that I have, sin ná chun dul tríd an tachtain. That's to be able to go through the week gan a bheith rohórtha, gan a bheith anna imneach. Agus actually just tatan a winch as an tachtain, agus tatan a winch as gach lá, cé go bhfuil mé gnóch. Agus just a bheith in an a bhainistú to be able to manage it níos mó ná aon rud eile. Agus beidir ghfuil sé feicia agah hána féin an teidil atá ar an budcréile an tachtain seo ná díreach díreach an seo. So sin ar nói an tastracán the translation ar right here, right now, frása sa cháúil I mBéarla. Agus sin an mantra atá agam an tachtain seo. You know, tá mé tréis tuairt faoi deara agus listen, ní Einstein mis. I'm not the first person gonna think of this like Einstein. Tá agam nach bhfuil sé seo ro groundbreaking ar churbe. Tá mé tréis tuairt faoi deara bhfuil mé chun a Nobel Peace Prize nó the Booker Prize all níl mé. Ach, tá mé tréis tuairt faoi deara in my studies, in my research. Like, nuair bhíonn tú bortha faoi rud éigin, nó nuair bhíonn tú imneoch faoi rud éigin, I gcónaí bíonn sé buinseach, nó beagnach I gcónaí, like nócaní fungéid genám, bíonn sé buinseach le rud éigin a thar líon sa todhchaí, nó a thar lóí sa todhchaí, something that'll happen in the future, nó rud éigin atá tar éis tarlú hána féin, something that's already after happening. It's always the past or the future. Tá sé actually sagt zachar a bheith bortha faoin rud díreach os de chóir. So mar hampla, beidir máidin, bhí mé beagganín bor agus ní mé gurí bhfuil daoine ag smaoinmh, oh, poor lad, tá sé an zachar dó. Tá mé sé cearcalóir, ná bhí bortha faoim héin. Ok, seachtain ggóthach sin cearcalóir, an chuí a bríonn ma héal, te gan ná bíonn seachtain nó gá seachtain fíor ganóthach agam, agus an sin ar feadh cúpla mí bíonn rudaí níos ciúna agus bíonn mé just tipping along mar a dear frost. So ná bí bortha fuam le the hell. Don't be worried about me, please. Ach, mas swinne mar hampla faoin tachtain seo. If I think about this week, maybe last night going to bed or waking up this morning, a rare ag dulg in lab and a few ag airí ar maidin, bhí mé beagganín bortha, nó bhí mé beagganín just beagganín overwhelmed maidin le Jesus. Tá, okay, like tá ma schedule agam an seo. So tá thart ar 7-8 gach nó rang Gaeilge agam an tachtain seo. Chomhpháirtíocht sin caithfidh mé rud nó chomh dhéanamh ar an Patreon. Chomhpháirtíocht sin caithfidh mé cúpla rud a olbhú, have to prepare a few things madra le Black Friday, agus madra le fógraithe na nullag in terms of Black Friday and also Christmas ads and Christmas promotions we're going to be doing at liam.learnirishonline. Chomhpháirtíocht sin tá gá rang adálaise agam nó bai gá rang adálaise agam. I have or will have 2 Italian classes le cúna J. Agus chomhpháirtíocht sin tá duine ag chur ceistar mó an féidlinn buaile ar an mórt nó ar an géadaín agus just cafe nó lón a bheith agéin mar neachamuds le chéile le tamil leanús. We haven't seen each other for the last while.
caithí mé ag gáil mé an eitiiltí arás go héireann a chur in áirithe le haidh an nullag. So, tá neart rudaí agus cínse go bhfuil níos mó rudaí agus just ag ré ar nóí tá leat marathon agam ag an caiicís agus bhí mé chuid tréála go dtí seo ceart go leor ag fós tá mé géirí long run eile a dhéanú so béidir gorácha mé amach níos déananig déanú a rud sin and trying to prioritize these things and maybe if I don't have enough time for everything muna bhfuil an tám agam le haid gach rud cén sais rudí cén rudí an sin bhfuil mé chun fágáil with type of things there. Am I going to leave kind of on the edge or to the side and say, right, I'm just going to focus on the other things and be able to actually give 100% céad fan géad a bheith an céad fan géad a chóirt na rudí sin. So that's where I am at the moment, and I'm using these podcasts today. I mean, I recorded the full one rinne mé an tafadú where an leagan omláin maidin ag déanú an leagan níos simplí inis an leagan dá cheanga comórach nó béidir níos déanaí in and I'm using it as much to give myself a pep talk. Tá mé ag bhain siúsáid as an budcréile seo agus as an show an tachtan seo just hon pep talk a thuirt dom féin níos mó na aon rud eile. Tású agam díobh go bhfuil sé sách taitnamh up for you guys. It's so much enjoyable and you might learn something from us or whatever, that you get whatever you're looking from us. Again, what are you looking for Gaeilge Weekly? Right in, le hell, scríb isteacht le haidh an mailbag edition an tachtan se hugan. Ach, sin an mantra atá agam imaon sin in my head an tachtan seo níos mó na aon rud eile. Sin right here, right now, díreach inis díreach an seo. So a rís má éachum an seachtain omlan tá lán rudí ar siúil an tachtan seo, tá lán rudí le déanú agam. Ach listen, ní bhaidh gach rudí dhéanú ag an am céine. This idea of looking at my schedule on paper and seeing all these things written out, that week doesn't exist. It's the same thing on rud céine, the future and the past, they don't exist. You'll never be in the future and never in the past. Ní bhaid tú riamh sa taucí, ní bhaid tú riamh arás in ribh seo, I gcónaí bhaid tú an seo, in the right here, right now. You won't actually ever be in the past or the future. Agus rud céine le gach rud ar siúil an tachtan seo. Níl an tachtan sin ann, cad atá ann, what does exist? No, every individual part of that. So mar hampla, cuid de ma cheachtain an tachtan seo, part of my week this week sin, chun Gaeilge Weekly a hafdú. Agus sin an rud atá díreach os mo chóir anis, agus mise ag tafadú. That's the thing that's right in front of me right now while I'm recording. Agus níl aon rud eile ann. Listen, there's a show what níos éasca chun labhairt faoi ná actually dhéanú. It's a lot easier to speak about it than do it. Ach, sin an rud ó bhfuil mé ag géirí chuineáil imin sin agus chuineáil is tócha warm in sin at the top of my mind and at the front of my mind that right here, right now, forget about everything else. Okay, tá lán rudí ar siúil an tachtan seo, ach ní bhaidh aon ó riamh an tachtan seo in a my gach rudí dhéanú ag an am céine. There won't be a single time or moment this week where I'll have to do everything at the same time. All that week is just individual tasks, one after another. So tascana áirithe ceann amháin tar éis ceann eile tar éis ceann eile. I can only ever do one at a time. All I can do is focus on that one as I'm doing. So an peirud ó bhfuil mé ag géirí déanú ná díreach isteach ar an gceann sin agus mise ag déanú an rud sin. Agus níl sé sin éasca. Níl sé sin éasca ach an aird, ach, you know what? Cad é an rud is tábhairtí? Cad é an rud is mó ná go bhfuil mé chun iarracht dhéanamh. I'm going to try. Agus I'm going to make an effort. Agus tá beag nach cínse go mbeidh cúpla nóméid agus cúpla óir an tachtan seo ina mbeidh mé beaganín overwhelmed agus go mbeidh mé beaganín, oh Jesus, tá lán rudí ar siúil agus go mbeidh mé imneach or whatever. Ach, tá is agam go bhfuil mé an moille le hort though, that I can give it my best. Go bhfuil mé in an a hort moille maidir leis na rudí a bhfuil ar siúil agam. I can give my best in terms of the things going on. Recording the podcast, meeting with this person, organising this thing, planning something for Christmas, ag planal rud ag an le haidh an nullag, ag labhairt leis an duine seo, ag búla leis na daoine sin, ag agrú rudaí le haidh Black Friday.
and I can give my best with those. Tá mé an ma dhíthil a dhéanú leis na rudí sin ach chomh sin tá mé an ma dhíthil a dhéanamh chun just a bheith sucr to be calm agus gan a bheith animneach agus gan a bheith ag smoinú an nómarcha faoin teacht an omláin. Just ag brisú she breaking it down individual tasks. And all I'm worrying about right now, worrying is the wrong word, worry sin an focail mícheart, ach an rud amháin a bhfuil me ag díreach isteach anis. The one thing I'm focusing in on and occupying myself with now sin Gaeilge Weekly an leagan níos simplí a hafadú, agus ní léon rud eile ar siúl. Agus you know as nuair tá mé chríochnaí an podcréile sin, calbhaid ar siúl agam, seans má go mbeidh sé chun agurthireacht a dhéanú ar an show. It'll probably be to edit this show. That'll be the next thing. And then I'll just focus on editing. And then after that, I'll focus on the next task. Then I'll text this person to organise, are we meeting up agus an woman chun búla le céile agus an rud sin a agrú. Ach task in a task, law le law, piece le piece, brick by brick is the way you build a house. Not all in one. Agus tá mé buíoch nach bhfuil ma héal i gcónaí mar seo. Mar tá sagam a landí ag éisteacht ba se bh smaoinmh Jeez liam tá ma héal mar seo gach seachtain gen bhliain agus bíonn sé fiú níos gnóthaí. It's even busier and it's for every week of the year. Tá is agam. So níl mé go bhfuil sé dachar agam. I'm not saying I have it hard. I've never once said in the 120 episodes of Gaeilge Weekly I have it tough. I have it tougher than other people. Tá sé níos dachar agam na daoine eile because I don't. I'm extremely lucky. Tá fear dearagurm agus níos mó na aon rud eile cai tú, you know, the perspective a ahrú beaganín freisin. Na rudí seo, like, is privilege more chun a bheith ná a bheith extracult, again in air quotes, leis na rudí seo. It's such a privilege to be able to kind of struggle in air quotes with these things. Like, what a privilege it is to be able to think, oh, geez, I've got 2 Italian classes this week, tá gá wrong a dála seo go man teachtain seo, agus chun an tám sin a bheith agat. You know, most people in human history an chuideas móide daoine sa star, ní rá éon am acu chun rudí mar sin a dhéanú. They didn't have any time to do things like that, free time to pursue something, a leisure activity or a hobby or extra education. Which is one of the most important things in the world, education. Ceann sin rudí is tábhachtaí sa domhan an tám sin a bheith agat chun teanga eile a ólam agus é dhéanú le country dúchas to be able to do it with native speakers and to have the internet to be able to do all this extra study and reach a higher level and to then kind of have the difficulties of learning the tough things at that higher level in Italian mar hampla chun na deacrachtaí sin a bheith agat is more an privilege. Same thing with, a lot of things going on my work, sure, nach more on privilege é sin. Chun ma fust hain a bheith agam. Post a hat nílam, agus post a bhfuil mise gceannas a job in a company that I'm in charge of and I can decide where it goes. What a privilege it is to be able to kind of be a bit occupied with that. Chun a bheith gnóthach le sin agus explain, caithimé seo dhéanú, caithimé sin a dhéanú. Agus orintha caithimé é sin a chur chun cín im insin. I have to kind of put that to the front of my mind and remember that agus é sin a chuimhnú. Like tá tád ar gurm agus láin a rudí seo, you know, nuair tá tú gnóthach agus nuair tá beagnaín strasart dearan tú or dearan mise anos, jeez, tá sé seo an umar go dom. Ach ag an am céanna ba cheartit agus ní chilíonn sé sin go gaithimé a bheith sunna sásta faoi gach lá. Doesn't mean I have to be happy out about it every day. Ach laiad go dearm, you know what, níl mé, okay, beidir gohfuil strasar manis ach like ní a roan é seo le aon rud. I wouldn't change this for anything. And these things are privileges and I'm very lucky to be able to do all these things. Tá tá dearagam chun rudí seo a bheith agam agus arís tá tá dearagam nach bhfuil ach beidir 5 nó 6 seachtain in aine bliana mar seo agam. I only have 5 or 6 weeks a year that are like this. A gcomhpháirtíocht le daoine eile. Bíonn siad níos gnóthaí agus bíonn siad gnóthaí ar gnóthach le haid an bhliain omláin. So ag iarraidh é sin a chuimhnú chomh agus mar dúirt mé dhíthil dhéanú leis na rudí iad hain, leis na podcréaltaí, leis na cruníthe with the podcast, with the meetings, whatever, agus an ri, agus an adális and everything else. Ach níos mó ná sin ma iarracht a dhéanú a bheith right here, right now, a bheith díreach an so
díreach agus gan a bheith bortha, gan a bheith imneach faoin géad rud eile, nó faoi rud éigean a bhaid ar siúl amór, nó fiú rud éigean a dúirt mé inné, nó rud éigean a tharla an teacht scate. Right here, right now, mar ní léon bort an seo. Díreach an seo díreach ní léon bort. Díreach an seo díreach ní léon imní. There's no worry, there's no anxiety right here, right now. Ní léon stress. Ok, tá stress má tá méid smuoine faoin tauci. Má tá méid smuoine faoi rud éigean a rinne mé an teacht scate. Má tá méid smuoine faoi rud éigean a bhaid ar siúl i rinn nulag. Má tá méid smuoine faoi whatever. Ok, by stress. Ach má tá méid right here, right now. Agus má dhéanam dearmid ar rudaí a bhaid ar siúl sa tauci. Má dhéanam dearmid ar rudaí a tharla hána féin. An sin ba sé bhád níos éasca. Agus tá sé deacair é sin a dhéanú. Tá sé deacair é sin a dhéanú gan dabhas. Ach, is féidir é sin a dhéanú. It is possible. And that's the biggest thing I'm trying to keep in mind this week. Sin a rud is mó a bhfuil méid géirí cuimhnú erg so bhfuil méid géirí a bheith smuoine faoi an teacht an seo. Right here, right now, díreach an seo, or díreach an rather. And it gets to the end of the week. And I don't just want to go through these weeks. Níl mé géirí just dul tríd na seachtainna seo agus gan a bheith taitnamh, gan a bheith an taitnamh a bhainseas agus an sin gur, okay, well, tá sé déantagam agus an isis, ba sé níos ciúna an chuid eile sin bhlín. Fiú nar tá mé gnóach. Tá mé géirí a bheith in an taitnamh a bhainseas. No, ar a laiad, tá mé géirí nachhfuil an nummercha stressarm. So I want to still be able to enjoy it, and I want to make sure that I'm not stressed out when I'm going through these periods, and that I can still, I'm not, it's my own life. Why would I be putting stress and anxiety on myself? Okay, everybody's going to be busy from time to time. By gach then a good oak, I'm gaham. But how do you deal with it and how do you manage it? And I'm looking forward to that challenge a lot more. Tá mé agsúil go mór leis an dúchláin sin agus an dúlgas sin as well. So that challenge but also that responsibility and teacht an seo maidir le rudí a bhainistú agus a rís gan éirí rómhórtha nó rósais overwhelmed faoin rud atá ar siúl. So sin an rud agus sin just chapter. Listen, ní guru mé haon ní léon cáilíochtaí agam. I'm not a guru. I don't have any qualifications apart from a journalism degree. Came sin Irish, but that's it. But I'm sure a lot of people listening can kind of relate to what I'm saying, I would think, or hopefully have some idea of what that might feel like. Well, so smuoinú nó barúil éigean agah maidir le cadatá I gceis le sin agus beidir go raibh an mearú sin ag tasnamh. You guys might needed that reminder. Listen, is podcast le seo chun carolibh le guid Gaeilge. Just go bhfuil seans agah éisteacht le gná duine ag labhairt gná Gaeilge. That's all this podcast is. Just somebody, it's to give you a chance to listen to normal Irish, a normal person speaking normal Irish, speak about normal things. There's nothing else to it. Agus dócha agus thosa géisteacht leis an bud Gaeilge while you're listening to the podcast. Chance go bhfuil sé níos taitnamh, it's more enjoyable and more chance you'll keep on listening. Chance go bhfuil sibh chun leanúint géisteacht níos mó. Má tá méid labhairt faoi rudaí tá tábhachtach díobhse freisin agus tá síimsúil agus simú díobhse freisin that are kind of things that are interesting and entertaining for you as well. Agus beidir rudaí a charíonn libh chomh things that maybe help you as well. Just a reminder like that. And even if it's not, maybe it's an insight into my life at least, or at least you get to practice some Irish beidir. Gohfuil seans agah beagnaín Gaeilge chhlaachú. So sin a fáil orintha ar an bud Gaeilge. Agus beidir níos mó le cúpla míonús go mín méid labhairt níos mó faoine topicí seo. Agus ar sin gach rud ceapam níl me chun leanúint a bheith rambalál mar a dúirt méid tá neart rudaí le déanú agam agus tá neart planana agam agus neart rudaí le craicnú ach mar a dúirt méid right here, right now. Gan a bheith bortha faoi cad atá an teacht nó cad atá imithe without being worried about what's to come or what is already gone. Sin guys, mar a dúirt méid má tá sé bhí géirí rud éigean a cheolú isteach if you want to send something in le haon mailbag edition an teachtain se thugan. If you want to leave your name anonymous as well, that's fine. Just let me know in the email. Rifos ag liam.learnirishonline@gmail.com liam.learnirishonline@gmail.com.
Agus is féidir leat Instagram nó teachtarachta cheolalaigin Instagram sin learnirishonline sin an username atá agin hall an sin agus Patreon freisin teachtarachta nó trochtaracht a message or a comment over on Patreon if you're a Learn Irish Online or a Gaeilge Weekly member. And if you do want to become a member and get access to way more stuff we make at Learn Irish Online, head to patreon.com/learnirishonline, patreon.com/learnirishonline. Tá neart rudí eile le fáil hall an sin. Sin é, guys, míle buchas as a bheith éisteacht leis an show. Le romilih sa mailbag edition le cúnaidé an teachtain se hugging. Big thank you. Goodbye and God bless. Slán agus beannacht.